Ka te tiwi nā te mahitahi a Ngai Tahu me te kaunihera ārohe o Tautahi I hua mai ai tētahi whare a tāhua hei whakaruru hau I te iwi whānui. No te ata tonu nei I tāia te kawa ki te whare hou o te kaunihera ārohe. Pua o mai ana te rangi ki te pau herenga waka, he tohu I te mahitahi a Ngai Tahu me te kaunihera, he tauira hoki e tautoko ana te koromatua o Tautahi. We want to work with Ngai Tahu because we'll both be here in 1,000 years' time. He iwi e rua kua roa e whaatoro ana ki ngā tikanga a iwi me ngā tikanga a kaunihera ma tēnei pea ka kotahi. This is new for New Zealand, but we hope it sends a signal that this is how the relationship should be. We're all part of the community. Let's work together under the treaty. Ko te rereke, nā Ngai Tahu I hanga hou I te whare, ko te kaiutu rihi, ko te kaunihera o Tautahi, mo te 8.2 miliona tāra I te tau. While there's been much debate in the media about the amount of rental, what the media has forgotten that half the rental goes back into the council because they're a 50% owner. I reira nō hoki a kingi tū heitia me te waka o Tainui e tautoko ana I te kaupapa. Ari anō I pau te 5 tau I te whakatū mai o tētahi kawena ta mahitahi I Waenganui a Ngai Tahu me Tainui, ko ia tēnei tētahi o ngā whakatutukitanga o te kaupapara. He tauira pai tēnei whare hau o te mahitahi a te Māori me te kaunihera, ka whakawhiwhia I a Ngai Tahu me te kaunihera o Tautahi I te tohu tai ao nuirawa o Aotearoa mo te hanga whare. This is the highest environmentally rated building in the country, 6 green stars. We do everything from produce all of our own energy on the site, to collect all the rainwater. Kei roto anō I te whai whakaro o te Māori ki te manaaki te tai ao e putai he hua mo te katoa. We're here forever. We're never going to leave. Everything we earn stays here and gets reinvested back into our own communities. Ka tū te hui tuatahi a te kaunihera o Tautahi ki tōna whare hou hei te 20 maono o tēnei marama. Roihana Nuri, Te Karere.